Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwaramutse amahoro, ikaze kuri radiyo yanyu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Muri kumwe na Fidel Niyongabo mu makuru yo muri iki gitondo. Leta y'u Rwanda ivuga ko amahanga yirengagiza amasezerano y'u Rwanda na Nairobi ku bijanye no kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uko kwirengagiza ibimenyetso bimwe na bimwe, uko kuvuguruzanya kw'inzego z'abanyamerika hagati yazo, reka tubanze tuzanabibabaze kubera iki haje imvugo zindi. Ese mwahinduye aho mwari muhagaze? Uyo ni Alain Mukurarinda, icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Muri ico gihe kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Uvira mu ntara Kivu yo mu manuko, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike no gwaruka wamwe mu moko yaho baraza gukora imyerekano yo kwiyamiriza ivyo bita intambara igihugu c'u Rwanda cateje mu ntara ya Kivu ya ruguru. Mu Burundi guhohotera umukenyezi bifatiye ku migenzo biriko birateza umutekano muke n'ibibazo by'ubutunzi mu miryango mu ntara ya Ruyigi. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi cane, ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikirizwa na Geoffrey Mutagoma. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Guinea Conakry, aho ubutegetsi bwa gisirikare bwasheshe guverinoma buvuga ko buza gushyiraho indi nshyashya. Byatangajwe n'umunyamabanga mukuru muri perezidansi y'icyo gihugu mu ijambo yahitishije kuri video. Iki gihugu kimaze igihe gitegetswe n'abasirikare baheretse ubutegetsi bwari buriho kuva mu kwezi kwa 9 mwaka wa 2021. Umuryango w'ubukungu mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO umaze igihe wotse igitutu ubutegetsi bwa gisirikare usaba ko butegura amatora bidatinze bugasubizaho ubutegetsi bwa gisivili. Tariki 22 z'ukwezi kwa 10 2022 impande zombi zemeranyije ku mezi 28 y'inzibacyuho. Mu buryo butunguranye, umunyamabanga mukuru muri Presidence Amara Kamara yatangaje ko kuwa mbere ko guverinoma isheshwe ntiyatanga impamvu iteye iryo seswa. Yagaragaye muri video yahitishijwe ku mbuga mpuzambaga za Presidence ya Guinea avuga ko abayobozi b'imirimo, abanyamabanga ba leta n'abungirije aribo bazakomeza imirimo yakorwaga n'abaminisitiri kugeza igihe hazagiraho indi guverinoma. Muri Nigeria, itsinda ry'abagabo bitwaje intwaro ryagabye igitero ku kigo cya polisi mu mujyi wa Zurmi uri muri leta ya Zamfara mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Polisi y'icyo gihugu yatangaje ko yashoboye gukoma imbere icyo gitero cyahitanye abantu ku mpande zombi. Umuvugizi wa polisi muri leta ya Zamfara, Yazid Abubakar, yavuze ko ayo mabandi yazanye intwaro zikomeye mu gitero yagabye ku kigo cya polisi ku cyumweru. Yishe umwe mu bayobozi ba polisi akomeretsa abandi babiri. Yazid Abubakar avuga ko polisi yishe benshi muri abo mabandi yateye andi agahungana ibikomere. Yavuze ko polisi yatangiye iperereza kandi yongereye abashinzwe umutekano. Udutsiko tw'abagabo bitwaje intwaro abaturage bita amabandi bamaze imyaka 3 barazahaje agace k'amajyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria. Utu dutsiko tumaze kwica abantu babarirwa mu magana no gufata bunyago abarirwa mu bihumbi. Gukora ingendo zo muri aka karere cyangwa guhinga mu mirima byaragoranye. Abanyamategeko bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahangayikishijwe n'icyo babona nko kunanirwa kwa Amerika mu nzira yo guhiganwa n'Ubushinwa mu ikoranabuhanga rishingiye ku binyabuzima no kubibungabunga. Baravuga ko hashobora kuvuka akaga ku mutekano w'igihugu n'inyungu zacyo z'ubucuruzi. Ariko uko ihiganwa ry'ibihugu mu byerekeye ikoranabuhanga rishingiye ku binyabuzima no kubibungabunga rikomeza gufata intera ndende, hari abavuga ko kuba Amerika ikomeza gukumira ibigo by'Ubushinwa birikora bishobora kwigiraho ingaruka mbi. Iri koranabuhanga ritanga icyizere ku buzima bwa buri munsi. Abashakashatsi barikoresha mu iterambere ryo kuvumbura imiti bateza imbere ubuhinzi n'ubworozi. Kubera ingufu ubushakashatsi bufite ku buzima bwa muntu, guverinoma za Amerika n'Ubushinwa zibwitayeho ku rugero rwo hejuru. Mu nteko ishinga amategeko ya Amerika no muri Sena, abanyamategeko bakoze imishinga y'amategeko agamije gukumira ibigo byo hanze bikora ubushakashatsi bifatwa nk'ibishobora guteza ikibazo. Ibyo bigo bibujijwe gukorana n'abavuzi bakoresha ingengo y'imari ya leta ya Amerika. Iyo mishinga y'amategeko ivuga ibigo 4 by'Ubushinwa. Ambasade y'Ubushinwa yavuze ko abashyigikiye iyo mishinga y'amategeko bafite imitekerereze ibogamye kandi bashaka gupyinagaza ibigo by'Ubushinwa bitwaje impamvu z'ibinyoma. Yasabye ko ibigo by'Ubushinwa byakomorerwa kandi bigafatwa kimwe n'ibindi nta vangura. Impaka kuri iri koranabuhanga zibaye mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden bugerageza gusubiza mu buryo umubano wa Amerika n'Ubushinwa wari warahungabanijwe n'impamvu zinyuranye zirimo intambara y'ubucuruzi,
umutekano ku byerekeye ikoranabuhanga rya internet, icyorezo cya covid-19 no kugwiza ingabo mu nyanja y'amajyepfo y'Ubushinwa. Abanenga imishinga y'amategeko baravuga ko gukumira ibigo by'Ubushinwa bishobora gukoma mu nkokora iterambere ryazanira rubanda ibyiza. Washington, ijwi ry'Amerika. Ingabo za Israel zagabye ibitero mu ntara ya Gaza ejo kuwa mbere zikoresheje indege z'intambara n'ingabo zinyuze ku butaka. Minisiteri y'ubuzima iyoborwa na Hamas muri Palestina yatangaje ko umubare wamaze kugwa muri iyi ntambara umaze kugera ku 29,000. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyagabye ibitero mu mujyi wa Khan Yunis, munini kurusha iyindi mu majyepfo y'intara ya Gaza. Kugeza ubu amahanga aracyafite impungenge ko Israel ishobora kugaba ibitero mu mujyi wa Rafah ucumbikiye abanyepalestina bagera kuri 1,5 million. Intambara hanze n'imbere mu ivuriro rya Nasser riri i Khan Yunis ikomeje guca ibintu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryari ryatangaje ko iri vuriro ritagikora. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi byatangaje ko hakomeje ibiganiro bigamije korohereza abarwayi muri ibyo bitaro kuhasohoka. Ku cyumweru OMS na Croix Rouge muri Palestina bahungishije abarwayi 4 bari bagotewe muri ibyo bitaro. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ejo kuwa mbere yanditse ku rubuga rwa X ko abarwayi bagera ku 180, abaganga 14 n'abaforomo bakigotewe muri ibyo bitaro. Kugeza ubu ibikoresho by'ibanze na peteroli itanga ingufu z'amashanyarazi muri iryo vuriro byarabuze. Umuryango w'abibumbye watangaje ko umubare w'abana barwaye indwara zituruka ku mirire mibi wiyongereye mu ntara ya Gaza. Ababyeyi batwite n'abonsa nabo bamerewe nabi kubera ingaruka z'intambara. Ikibazo kiganje mu gice cy'amajyaruguru aho imfashanyo zimaze igihe zitabasha kugera. Muwananya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet /radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Leta zunze ubumwe za Amerika yongeye kwagiriza u Rwanda ko rufasha M23, isaba kandi M23 guhagarika intambara bidatevye. Ibindi kuri iyi nkuru na Geoffrey Mutagoma. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta zunze ubumwe za Amerika mu mpera z'icyumweru ryamaganye bikomeye imvururu zikomeje kwiyongera, rivuga ko ziterwa n'ibikorwa by'izo nyeshyamba. Amerika yemeza ko zishyigikiwe n'u Rwanda. Iri tangazo ryasabye u Rwanda gukura ingabo zarwo zose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba na bwangu, rugakura mu ruge ibisasu bya rutura bya misile birasirwa ku butaka ku ntego zo mu kirere. Amerika ivuga ko ibi bisasu bishyira mu kaga ubuzima bw'abasivili n'ubw'ingabo zishinzwe kurinda amahoro. Iri tangazo kandi ryasabye inyeshyamba za M23 kuva mu duce twose zari zarafashe hafi y'imijyi 2 yo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ibi bishobora gushyira igitutu ku Rwanda rutahwemye kuvuga ko ntaho ruhuriye n'umutwe wa M23. Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo nawe ashinja u Rwanda guteza umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akemeza ko rushyigikira inyeshyamba za M23. Impuguke z'umuryango w'abibumbye ziheruka kuvuga ko zifite ibimenyetso bifatika ko ingabo z'u Rwanda zifite ibikorwa bishyigikira umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Intambara imaze iminsi yarakajije umurego hafi ya Goma, umujyi mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, inyeshyamba ziwugira amajanja. Abaturage batuye Isake hafi ya Goma bamaze igihe bahunga intambara ikomeye hagati y'izo nyeshyamba nyine n'ingabo za leta n'abazishyigikiye. Iyi ntambara imaze gukura mu byabo abarenga miliyoni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko bitangazwa n'umuryango Masiko utanga imfashanyo. Muri ico gihe kuri uyu wa kabiri mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko, amashirahamwe adaharanira inyungu za politike no guharuka gwamwe mu moko yaho baraza gukora imyerekano yo kwiyamiriza ivyo bita intambara igihugu c'u Rwanda cateje mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Bashaka kwiyamiriza ibihugu vya Amerika n'Uburaya bagiriza guceceka ku bwicanyi bukoregwa abakongomani. Mu nyishu yayo leta y'u Rwanda ivuga ko amakungu yirengagiza amasezerano y'u Rwanda na Nairobi kubijanye no kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yarabigarutse ko na Alain Mukurarinda, icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda. Nuko u Rwanda rubona muri iyo mvugo harimo kwirengagiza ibimenyetso na bimwe u Rwanda ruba rwatanze. Icyo ni kimwe. Wenda twanakwibutsa yuko muri iryo tangazo Amerika yatangaje yanakomeje
hasi iravuga iti guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, namwe turabasaba kutongera gufatanya FDL mu bikorwa mukorana bya gisirikare. Noneho ariko tugarutse ku bireba u Rwanda, ni ukuvuga ngo harimo no kuvuguruzanya, kubera yuko urabona umukozi umwe mukuru, ambasaderi cyangwa ambasaderisi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari Kinshasa, hari imvugo afite. Hari ejo avuga mu izina rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari indi mvugo azanye. Hanyuma hari n'imvugo cyangwa se ibikorwa byakozwe n'inzego nkuru z'ubutasi zari zifite akazi nk'ak'umuhuza hagati ya guverinoma ya Kongo na guverinoma y'u Rwanda. Ndetse niba mwibuka neza, hari na bimwe byagiye hanze mu byo basabaga. Icyo basabaga ni iki? Ni ukuvuga ati mwa bihugu mwe nimugabanye ingabo zanyu ku mipaka y'ibihugu byanyu. Iyo gihe urumva ntabwo bavuze ngo nimugabanye ingabo hari n'izinjiye n'izisohoke, baravuze ati ingabo ziri ku mipaka. Naho u Rwanda rukavuga uti uko kwirengagiza ibimenyetso bimwe na bimwe, uko kuvuguruzanya kw'inzego z'abanyamerika hagati yazo, reka tubanze tuzanabibabaze kubera iki haje imvugo zindi. Ese mwahinduye aho mwari muhagaze mu byo twari turimo muri izo nzego zose tuvuze zitanga zivuga amagambo atandukanye, mwahinduye aho mwari muhagaze ngo n'u Rwanda rumenye uko rwitwara? Ngicyo igisubizo guverinoma y'u Rwanda yatanze, ibanza kugaragaza ibidasobanutse muri izo mvugo, ndetse inavuga iti tuzanabibabaza kugira ngo babisobanure mu buryo bwimbitse. None se ku bisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwiteguye kuba mwashyira mu bikorwa amagingo aya n'ibihe? Ku bisabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukubanza kubabaza ku mvugo zabo batangaza n'abayobozi batandukanye bahagaze he mu by'ukuri. Niba rero u Rwanda rubonamo hari ibintu birimo bivugwa bikorwa bihabanye, icyo gihe ibyiza ni uko mbere y'uko hagira ikindi gisubizo gitangwa, u Rwanda rubanza rukabaza rukamenya neza rusubije ko rwasubije nibura ku kintu noneho cyumvikanye, ejo umuyobozi umwe atavuga kimwe undi akavuga ikindi. Mu cyumweru gishize habaye imyigaragambyo i Bukavu, n'uyu munsi yabaye i Goma, yabanjijwe n'iyabaye i Kinshasa. Abanyekongo bamagana Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko zifatanyije n'u Rwanda mu bikorwa byo gushyigikira M23 irimo muri Kongo. Mwebwe muhagaze he hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mukorana mute? Urabaza se kuri ibyo myigaragambyo iri kuba? Ndashaka kubaza mukorana mute mu gihe abanyekongo batekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe namwe, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zikaba uhwiturira kuva muri Kongo. Imikoranire yanyu ihagaze he, nubwo bwose mubasaba kuyisobanura birushijeho? Ugize neza kubaza iki kibazo kubera yuko ubwacyo kirerekana yuko uko kuvuguruzanya kurimo. Abanyekongo bati abanyamerika nimutuvire hano, mwanze kudufasha mufatanyije n'u Rwanda. Abanyamerika nabo ku rundi ruhande, nk'uko iri tangazo ryabigaragaje, iryo banavuze bati banyarwanda mufatanyije na M23 ariyo na Kongo ishinja u Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda rugomba kubigendamo neza, rukavuga bati ibi bintu bigomba kubazwa kandi bigasubizwa mu buryo nako bigasubizwa kugira ngo u Rwanda rugire icyo bivugaho rubyitondeye. Naho kubirebana imikoranire y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbere na mbere umubano ni mwiza. Iki ni ikimenyimenyi ni uko niba hari n'ibidasobanutse ibihugu byombi bibwirana, haba mu nama zitandukanye cyangwa se no ku mugaragaro gutyo, umwe agakora itangazo undi agakora irindi, ariko akavuga ati nzanamubaza uko ibintu bihagaze. Hanyuma nk'uko nigeze kubikomozaho no muri iri tangazo birimo, Amerika binyuze mu rwego rw'ubutasi ni umuhuza w'ibihugu byombi, ni igihugu cy'inshuti kikaba n'igihugu cy'umuhuza gitanga inama, gifasha kugira ngo harebwe uburyo iki kibazo cyakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro, mu nzira y'imishyikirano. Nta kibazo rero kiri hagati y'u Rwanda na Amerika. Kuba babwirana ibintu bitandukanye kubera ko aricyo batumvikanyeho ni ibisanzwe. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Muri icyo gihe abanyagihugu barenga 300 barakoze imyiyerekano mu gisagara ca Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu yo mu buraruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umumenyeshamakuru Jimmy Shukran Bakomera yarayikwirikiranye, aratubwira ko baturiye amabendera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango w'ubumwe bw'Uburaya, Ubufaransa na Uganda. Bagiriza ivyo bihugu ko biha imfashanyo abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23. Jimmy Shukran Bakomera adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ni imyigaragambyo yatangiye mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abigaragambya bari bagwiriyemwo abagize amashyirahamwe atabogamiye kuri leta yo mu mujyi wa Goma, cyane urubyiruko ndetse na societe civile. Mu ndirimbo zitandukanye aba bavuga ko barambiwe ubwicanyi bukomeje gukorerwa abasivile mu burasirazuba bw'igihugu buterwa n'intambara z'urudaca, cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru aho ingabo za Congo FARDC zihanganye n'inyeshyamba za M23. Urugendo rw'abigaragambyaga rwatangiriye muri Rond-Point Signers ihuza imihanda itatu, umwe uva Goma uje Nyiragongo na teritwari ya Rucuru, uva mu mujyi rwagati ukomereza muri Sake mu teritwari ya Masisi, n'undi werekeza ku biro bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Mbere y'uko batangira urugendo rwabo bari batangaje ko rugarukira mu mujyi muto wa Sake. Aba babanje gutwika amabendera y'ibihugu bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubumwe bw'Uburayi, Uganda ndetse n'Ubufaransa. Abarenga 300 bari bitabiriye imyigaragambyo, bose barashinja umuryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu bimwe byo muri Afurika gufasha abarwanyi b'umutwe wa M23 mu ntambara uhanganyemo n'ingabo za Congo FARDC. Aba kandi barashinja ibi bihugu kugira uruhare mu bwicanyi bukorerwa abakongomani mu burasirazuba bwa Congo. Espoir Aspirine n'umwe mu banyamuryango bishyira hamwe Lucha RDC Afrique wari witabiriye imyigaragambyo. Les États-Unis c'est eux qui fournissent les armes au Rwanda. Vous vous rappelez comment Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zifasha ibi bihugu byose, yewe ntitwatinya kuvuga ko birimo n'u Rwanda kuko ibimenyetso byaragaragaye. Twebwe rero ntabwo dushobora gukomeza kwemera kubana n'ibihugu bitadushakira amahoro. Murabizi no mu minsi yashize na Uganda nayo yatangiye kugaragara ko yohereza abasirikare muri Kongo kugira ngo bafashe M23. Niyo mpamvu twaje kwigaragambya dusaba ko leta ya Kinshasa yitandukanya n'ibi bihugu kandi kava mu muryango mpuzamahanga kuko ntacyo ufasha abanyekongo twese nta cyiza tubona kuri ibi bihugu. Nubwo umuyobozi w'umujyi wa Goma yari yatangaje ko imyigaragambyo itemewe, inzego z'umutekano zirimo polisi y'igihugu ndetse na FARDC zagerageje kurindira umutekano abigaragambya, dore ko nta kintu nabo bangije. Urugendo rwabo rwakomereje ku muhanda mugari uva Goma werekera Sake muri teritwari ya Masisi aharimo kubera imirwano ubu. Mwamba Kankukulu, umwe mu bitabiriye imyigaragambyo, nawe avuga ko amahanga akwiye kureba ibibera muri Kongo akabishakira igisubizo kirambye. Uyu we yibutsa ko ibihugu byose bifasha inyeshyamba za M23 bikwiye gufatirwa ibihano vuba byihuse. Abakongomani benshi baguye muri iyi mirwano kandi ibi byakozwe amahanga arebera. Umuryango mpuzamahanga ntacyo wakoze ku bibazo by'intambara muri Kongo. Nyuma imyigaragambyo yaje guhindura isura, maze inzego z'umutekano zitatanya abigaragambyaga zibatera ibyuka biryana mu maso. Aha ni nyuma y'urugendo rw'ibirometero 14 aba bakoze bava mu mujyi rwagati bagera hazwi nka Rond-Point CCLK muri quartier ya Lac Vert muri komine ya Goma. Ibi ntabwo byanyuze abari bateguye imyigaragambyo, batangira bavuga ko ubuyobozi bwa Kongo budafite ubushake bwo kurangiza intambara mu gihugu. Bamwe barasaba ko ambasade z'ibihugu bifasha M23 zifunga mu masaha 72. Iki cyemezo inzego z'umutekano zifashe ntabwo ari cyiza. Twateguye imyigaragambyo tuzi ko turi bugere mu mujyi muto wa Sake. Nta na rimwe tuzemera ko iyi ntambara ikomeza mu gihugu cyacu. Amiral Biliwabo Senghor, umusesenguzi wa politiki ya Kongo, we avuga ko gutwika amabendera y'ibihugu bikekwa ko bifasha M23 bidashobora gutanga igisubizo kirambye ku bibazo abanyekongo bahura nabyo. C'est un signal fort que les manifestants venaient de lancer auprès de la communauté internationale. Nibyo ni ikimenyetso gikomeye cyane abigaragambya batanze ku muryango mpuzamahanga. Gusa gutwika ibendera byo ni icyaha gihanwa cyane, haba hano muri Kongo yewe no mu bindi bihugu, ariko ni ikimenyetso gikomeye aba bashatse guha umuryango mpuzamahanga ko bamaze kurambirwa kubona abanyekongo bapfa umunsi ku wundi nta gikorwa vuba na bwangu. Igihe hatageze igikorwa, aba bazatangira gukora ibindi bikorwa byo hejuru birimo nko kuba bakwirukana ku mugaragaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kongo, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu. Iyi myigaragambyo mu mujyi wa Goma ibaye mu gihe hashize icyumweru kimwe gusa habayeho indi myigaragambyo ikaze mu murwa mukuru Kinshasa, aho abaturage bigaragambyaga basaba ko izi ambasade zifungwa. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma.
mu Rwanda Beatrice Munyenyezi yabwiye sentare nkuru ya Huye imuburanisha ku vyaha vy'ihonyabwoko kw'icaha kibazwa uwagikoze ku giti ciwe. Avuga ko adategerezwa kuzira ivyaha umuryango yarongowemwo wakoze. Ni inkuru ya Eric Bagira ubusa. Imiburanire ya none yibanze ku kunenga ubuhamya bw'abatangabuhamya batanze muri uru rubanza Beatrice Munyenyezi aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside. Abatangabuhamya ni 10 kuri buri ruhande. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko abatangabuhamya bashinjura Munyenyezi batanze ubuhamya butarimo kuri. Bumurega ko yagenzuraga bariyeri zo kuri hoteli Ihuriro, ku Mukoni, kuri laboratwari ya kaminuza no kwa Sindika ubwabo mu mujyi wa Butare. Bonamurega ko hari inama Munyenyezi yitabiriye yateguraga ubwicanyi mu 1994. Ubushinjacyaha buvuga ko ubuhamya bwa bamwe mu bashinjuye Munyenyezi bemeje ko yarabanye neza nabo mu muryango yari yarashatsemo, abandi bakavuga ko bari bafitanye ibibazo, bityo ko izo mvugo zivuguruzanya. Bukavuga ko umutangabuhamya Habyara Batuma Siriyake wemeza ko nta ruhare rwa Munyenyezi muri jenoside nta kuri kwe, kuko uretse kuvuga ko nta muntu w'igitsina gore yabonye kuri hoteli Ihuriro, atanavuga abagabo yayibonyeho. Umutangabuhamya Rekeraho Emmanuel wemeza ko yamumenye mu 2022 ari uko abunganizi b'uregwa bamusanze kuri gereza bamubwira ko yamwifuje nk'umutangabuhamya, nawe ibyo avuga ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko nta kuri kubirimo. Uyu wemeza ko ari we wari ushinzwe gupanga abantu ku mabariyeri, ubushinjacyaha bukavuga ko atagaragaza aho yaba yarapangagaho, uretse kuvuga ko atari gupanga ab'igitsina gore kandi afite abagabo. Mukamwiza Anastase na Mukandege ya Marceline ubushinjacyaha buvuga ko ari abavandimwe b'uregwa, bityo ko batashoboraga kumushinjaho kumukingira ikibaba. Ku ruhande rwa Munyenyezi n'abanyamategeko bamwunganira Felicien Gashema na Bruce Bikotwa nabo bakikoma batangabuhamya bashinja ko mu mvugo zabo habayeho kutavugisha ukuri. Bavuga ko abatangabuhamya bose bari basanzwe batazi Munyenyezi. Umunyamategeko Bikotwa avuga ko ibyo bavugiye mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha bihabanye kure n'ibyo babwiye urukiko. Munyenyezi wakunze kumvikana mu ijwi ryo hasi yabwiye umucamanza ukuriye inteko iburanisha ko abamushinja bagiye bamushyira mu mashyaka ya politiki no mu zindi nzego atigeze abarizwamo mbere no mu gihe cya jenoside nk'ikimenyetso cyo kutamumenya. Hari abamushinja ko yakoze ibyaha ari umunyeshuri mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Uregwa yavuze ko atashoboraga kugera muri kaminuza mu gihe atari yakabonye n'impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye. Yavuze ko yigaga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye mu kigo cyigenga kibarizwa mu mujyi wa Butare. Munyenyezi watindanye ijambo yanenze bikomeye abavuga ko kuba yari umukazana wa Paul na Nyiramasuhuko ubwabyo byari bihagije gukora ibyaha. Avuga ko ari umwe mu burushako rwagizeho ingaruka. Yavuze ko jenoside yabaye amaze amezi 9 mu mujyi wa Butare ahashakanye na Sharon ntaho bari. Munyenyezi yagize ati niba icyaha ari gatozi koko ntabwo nagombye kuba nkurikiranwa kubera umuryango nashatsemo. Munyenyezi yahakanye ibyo gushinga amabariyeri no kuyayobora mu mujyi wa Butare. Yabwiye urukiko ko jenoside yabaye afite umwana muto kandi atwita imanga, ko atashoboraga kujya mu bikorwa ashinjwa. Asoza abwira umucamanza ko yizeye ko azamuha ubutabera. Mu gihe umucamanza yari yateganije gupfundikira iburanisha ry'uru rubanza impande zombi zivuga ko rwadindiye, hahise havuka impaka z'urudaca zishingiye ku kimenyetso gishya cyatanzwe n'ubushinjacyaha ku myanzuro ya nyuma. Abunganira Munyenyezi bavuga ko amahame agenga imiburanishirize y'imanza ateganya ko nta ugomba gukoresha ikimenyetso gitunguje mugenzi we. Bakavuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze bihabanye n'amategeko. Bikotwa na Gashema babwiye urukiko ko badashaka kuzaburanira urubanza ubuziraherezo, bagasaba ko icyo kimenyetso urukiko rwagitesha agaciro kugira ngo urubanza rurangire. Babwiye urukiko ko ubutabera butinze buba butakira ubutabera. Basobanuye ko bibangamiye inyungu z'uwo bunganira nabo ubwabo. Ubushinjacyaha bukavuga ko nta kimenyetso gishya bwongeye muri dosiye, kandi ko kinabaye ikimenyetso gishya ntaho amategeko abukumira mu gihe cyose urubanza rukiburanishwa. Bwasobanuye ko ari amagambo make bwakosoye ku myanzuro bwari bwarateganyije. Uru ni urubanza biboneka ko ruri kwerekeza ku musozo. Byari byitezwe ko umucamanza yumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha ku ngingo yo gusabira ibihano Madamu Beatrice Munyenyezi, nyuma we n'abamwunganira mu mategeko bakagira icyo babivugaho. Madamu Beatrice Munyenyezi w'imyaka 54 y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u Rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya Byumba, ubu ni mu karere ka Gicumbi y'ubu. Ni umukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'Abatabazi. Uyu yakatiwe gufungwa imyaka 47 n'urukiko rwa Arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside. Umugabo wa Munyenyezi Arsene Shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufungwa imyaka 25 ku byaha bya jenoside. Mu mwaka wa 2021 nibwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirukanye Munyenyezi ku butaka bwacyo, ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Amerika. Ibyaha aregwa byose akabihakana, akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Urubanza ruzakomeza mu mpera z'uku kwezi. Ijwi rya Amerika, Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mu Burundi guhohotera umukenyezi bifatiye ku migenzo biriko birateza umutekano muke n'ibibazo by'ubutunzi mu miryango mu ntara ya Ruyigi.
ni inkuru y'ijwi rya Amerika yabateguriye yifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi. Turayishikirizwa na Thierry Ndayishimiye ari mu Rwanda. Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri. Abo n'abakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko hakiri abakenyezi bagihohoterwa nabo bubakanye mu mitumba itandukanye y'iyo ntara. Aba bakenyezi ijwi rya Amerika ryasanze ku mitumba ya Nyarunazi, Nunda, Mubavu n'iyindi yo mu makomine agize iyo ntara batumenyesheje ko guhohotera umukenyezi mu buryo butandukanye bufatiye ku migenzo bicibonekeza mu kibano. Hari ihohoterwa kutagira ijambo mu itungo ryo mu rugo cyangwa kutagira ububasha bwo kuja mu nzego zifata ingingo. Hariho n'ibijanye no guharikwa, barakubitwa bakabahohotera ku mutima no ku mubiri. Bakubitanaho urumva ni yanda ndende kwa gusesagura itunga ryo mu rugo ashira uwundi mugore, kibure ashira iyindi nkumi hariya. Ibyo byose ngo bikaba biterwa n'akaboregwe hamwe n'abagabo bataratahura ko umugore nawe yogira uruhara mu itunganywa ry'urugo, abo bo bise abagabo ba niryo. Uwo mugabo Minani Bosco wo muri komine Bweru aremeza ibi bishikirizwa n'aba bakenyezi bo mu Ruyigi ko hari abagihohoterwa hamwe mu mitumba, bituma baba basoma ikiyoga bashwana, ugasanga bariko bapfa nk'imyimbu, ugasanga umwe ubundi ukashaba bapfa ibintu by'ubukene biri mu nzu. No mu ntwaro baremeza ibyo bishikirizwa n'abo banyagihugu. Musitanteri wa komine Bweru Diane Niyibitanga nawe aremeza ko ibikorwa byo guhohotera umukenyezi bikiriho. Amabi akunda gukorerwa abakenyezi ngaha muri ino komine arahari muri rusangi, ayagwiriye nayo yabahohoterwa bakubitwa nabo bahohoterwa byo gusesereza imitima yabo. Yongera koko biva ku bagabo bataratahura ko naho umugabo ari umutwe w'urugo abwirizwa kuzuzwa n'umukenyezi, co kimwe n'abakenyezi bamwe bibaza ko umukenyezi ari uwo gukenyererako. Nk'uko bibandanya bishikirizwa n'aba banyagihugu tuhasanze mu mitumba y'amakomine agize intara ya Ruyigi, iyo ngeso yo guhohotera umukenyezi ifatiye ku migenzo irateza ingorane zitari nke mu kibano no mu iterambere ry'imiryango. N'abana iyo umugore yahohotewe ntibiga neza, ukaca usanga ingo zirasubira inyuma kuko umukenyezi yahohotewe nyine urugo rutegerezwa gusubira inyuma, n'ubutunzi buragabanuka. Bagira ko bahanura abagabo bafise izo ngeso kwikebuka, bahamagarira iyo miryango yibonekeza mu izo njyane kuja hamwe, bakaja no mu mashirahamwe. Abajejwe intwaro nabo bakama hafi iyo miryango. Jewe nk'abahohotera abakenyezi n'abigeme, jewe nobasaba yuko bose boza baragira urunani kandi bakinjira mu mashirahamwe, kuko umugabo yinjiye mu ishirahamwe n'umukenyezi akinjira mu ishirahamwe arahakura impanuro nyinshi. Habyarimana Dominique, umuyobozi ajejwe iterambere ry'ingo, imiryango n'ikibano mu ntara ya Ruyigi, ahanurana cane cane ingo n'imiryango guha ikibanza gikwiye ikiyago. Ikibazo mwashaka dushobora gusanga mu ntara yose ya Ruyigi, gushika uno munsi hariho abagabo bagifata abapfasoni nka kimwe mu vyo batunze. Ico rero ni ikintu gikenera cyane ko abantu bagira inyigisho kandi ku rugero rw'umwihariko, kugira ngo kumbure bumve ko wewe wamuzanye kubera ufise ico ubuze, kandi ico ubuze ariyo ntererano yiwe. Umutere nyamukuru ushobora gutuma ivyo bigenda neza n'iki n'ikiyago. Ku bwa Diane Niyibitanga, musitanteri wa komine Bweru, iyo hagize abitura intwaro babumvisha ko guhohotera umukenyezi ari icaha, byaba ngombwa bakabashikiriza inyamiramabi zikabatunganiriza. Iyo bikiri hafi naho ngo barahanura abafitaniye amatati bagahabwa n'inyigisho, gutyo bagatahuzwa. Ahanura abajejwe intwaro n'ikibano kuba hafi y'imiryango babona ko bitifashe neza. Turahanura rero cyane cyane abajejwe intwaro hariya mu kibano muri za nyumba komi za gacimbiri no ku mitumba ko nyabuna boza baraba hafi abenegihugu bajejwe, babahanura hakiri kare ari abo babonye ko habaye guhohotera bimwe biboneka, bimwe ari icaha, bashobore kubarungika hakiri kare mu nyamiramabi, gutyo bahanwe vy'akarorero kugira ngo n'abandi mu kibano ntibabandanye izo ngeso bazitamwo, kuko bica bituma ikibano kica kibandanya gitosekara na ryaterambere turondera ntiduheza ngo turishikeko. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha ni ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemwo gukurikira radiyo Ijwi rya Amerika.
turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikoro mwari kumwe na